Maya paabak po kaya katamungan, at syuta na po king kapitunan Domingo ni pamanyubling mebye. Pag masusyentaya rin po ngeni in solemnidad ning pamaytas na banwa ning Ginu. Pagkabetala po king banalamisa ring makatuking kayadwanan para king kapasalamatan ng Nelly Mangyo, Charina Razon, Carla Sicangco and family, Luisito and Alejandria Guma Felix, para king kapasalamatan king Aldo ng Kebaitan daring makatuki, Jack Tyler Gozon Sumagi king kayang 8th birthday, John Roswell Yuico, Miguela Vergara Munoz, Epiphany Sanchez, para king personal akayadwanan daring makatuki, Sunny Popoy, Yoli Fineda, Joy Espino and family, Marilu and Amy Corpus, Vic and Del David and family, Jenslyn Reyes, Eleanor Ventura, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Virginio Boy Dakis, Courtney Maki Paule Bilarba, Aurora Bautista, Joan Liwanag Mendoza, Mr. Juanito Palasiki, Catherine Kayanan, Lina Kahuraw, Isabel Maniti, Glenn Kison, Maricel Carpio, Enrique Jennifer Canlas, Florian David and family, Esme and Junior Sereneo, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamaganak ama sakit. Para kingalanggang kapainawan ding kapatadtamong niyang unabie, Joaquin Gozon Jr., Dio Gracias Sicangco, Joel Castro, Francesca Ocampo, Alex Resurrection, Father Marius Roque, Father Mar Miranda, Romel Cirneo, Gloria Limpin Manalili, Angelo Kelly Sicangco, Florentino Castro, Felix Berto Di Macali, Rodolfo Rudy Ponce, Magno and Francisca Hepolito, Henedina Coronel Maglalang, Emelito Simbulan, Regina Bondok, Fe Buduan Dayaw, Pining Caparas Ose, Antero Tolentino, Danli Serrano, at ding sablang kaladwa king Purgatorio.
Talakad tamo po at makyabe ikanta indalit a pamuklat. King Legiuning Igpa, po ng anak, po ng banal na Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili ake kayungan. At kaya ka antimuri. Maya payabak po. Maya paabak po amo. Ya daon tayo ing kaya katamong Santa Misa, kaya gumting kaya katang intensyon kay Misa, at ing kaya katamong panalangin personal. Ing kaya katamong aldong ini, solemnidad na yaning pamaitas na banwa ng Diyos. Ing gambiyeta mo paintungol kay mayap, mas mayap kayong darananan tamo aldoldo. Iting kikatan dapat kapaniwalan at kapanatagan. Uling ang yan nanumang mangyayari, imbiyeta mo painturo king banwa. Pero nang kay milalakota mo si kanlug, miminata mo disposisyon, masisira tamo lub king kikatamong biye, uli da rin mga sakit na kapag subukan kimbiyata mo. O malililitam kendalan, bala mo, alang maya pa pa yung tungulan. Yung kiyatamong solemnidad ngeni, sabyana, yung may gimbiya ng Jesus, may ginyang kumpleto yung kayang misyon, uling, tinggap na, painturuya, king penibatana, yung banwa, yung igpana, at siyo banwa. Karing panahon, may kasalata mo, may kulang, ganakan tamo ing grasya ng Diyos at mangyata mo kapatawaran kaya. Itangan po, Magumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko kin Diyos sa ginutam. in Diyos sa mayupayang totoo, pakaluluhan na katamot, king pangapataw, daring kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbiye, alanganga. Amen.
Manalangin tamo, isipan talapurin kaya katang intensyon at panalangin kaya katang misa. Oy paming at banwa, ding kaisipan mi misa jala para king panyatang ning kekang kayarian, inyang dela ng Kristo, king ena ayabot ding kaya kaming panimanman, banketa, pagdulapan miya, ingkayang ligaya. Mananasanang atokyan miya, nung nuna kaya menimuna, at atoklasan miya, ingkayang kapanaligan, kingkayang ligaya. Iti aduan mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Liturhiya ning Amano. Pamamasang ibat, king libruning dapat daring apostol. King minunang librong sinulat ko o Teopilo, selese ko ing sablang depat na, ampon ing tiro ng Jesus, ibat ka rin kamumulan, ang gaking aldo amitas siya banwa. Bayo ya mitas banwa, milakwan niyang panabilin king kapamilatan ning banal ay espiritu, karing taong pinili ng antimong keyang apostol. Kilob daring 40 aldo, kay bat ning kamatayana, maralas siyang pepakit karela king miyayaliwang paralan, ae karaniwan antimong patutu, king ya mabiya. Ikit de at akasabi nala tungkol king kayaryaning Diyos. At inyang makatipon la, nga nang minye panabilin karela. Kayo mama ko Jerusalem, nune panayan ye karin ing kalam apengako ning igpa, aasabi ko na kaya kayo. Meminyag ya iwan king kapamilatan ning danom, dapot ikayo, binang lambat, ibat king aldoyti, mga binyag kayo king Espiritu Santo. Kaya bere i Jesus kanitang mitipon laring apostol, at kitang dakeya. Ginu, ibalik mo na kanyan ing Israel king ing kayaryan, pekibat ng Jesus karela. Ing kayupayanang igpako, ya ing mitutuldo karing panahon at karing aldo. At eya mga intulid kaya kayo ing pakibalwan pa nung kapilan ladatang. Dapot mikatmuan kayong upaya potang datang ne kaya kayo ing Espiritu Santo, at ikayo ring maging saksi ko king Jerusalem, king kabilugan a Judea at Samaria, at ang gakaring sikoti ning yato. Kay bat nang asabi iti, mitas ya banwa kabang makalawe lakeya, at ingbiga pimpanane ning panimanmanda. Makalawe la pabanwa kabang paitas siya, inyang biglalang linto king arapanda, ring adwa kataong makaimalan maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela. Bakit pa katalakad kayo, keti, at makatalanga banwa? I Jesus, ikit yung mitas banwa, king arapan yu. Datang yang pasibayo, nung makananuyeng ikit, mitas banwa. Ing amano lingginu. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo po, papanikya ing Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trompeta. Papanikya i Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ning trumpeta. Ikong sablang tao makpak kayo, king mitmong tula king Diyos kulisak kayo.
Uling ingginong kakatas-katasan, sukat yang pitakutan, king mabilog ayato, yaing aring sakdal degulan. Papanikya in Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ning trumpeta. Papanikya in Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ding trumpeta. Magkanta kayong kapurian king Diyos, dalitanan niyeng kapurian ing ari. Papanikya in Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ning trumpeta. Uling ing Diyos yaing ari ning mabilog ayato, kaya dalit kayong kapurian. Mag-ariya ing Diyos karing sablang bansa, makaluklukya king sagradong trono na. Papanikya in Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak at tiyup ning trumpeta. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Epeso. Adwan ko king ing Diyos ning ginutamong Hesukristo, ing marangal ay pa, king ipagkalubne sa kaya kayo, ing espiritong babye kabiasnan kaya kayo, at pakilala king Diyos, banlubos yeng abalo. Ipanalangin ko king aslaganan dalasana ning Diyos, ding kaya kayong kaisipan, ban abaluyo ing kapanayan, akya kayong kayawos, nung nu anti karakal at degulan, ing pengako ng ibye karing banal, at ing alang-angganang kayupayan, kaya katamong manalig kaya. Ing kayupayan ay ti, ya naman ing pepasubling miya kang Kristo, at niluklok kaya king banwa, king dane ng wanan ning Diyos. Inya at syulalam ng kayupayan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayupayan, at pamamantukan. May gityaw paya ing lagyo na karing sablang lagyo, emo king panahon ay ti, nune king paintungol man. Pepailalam ning Diyos king kapayupayan ng Kristo ing sablang bage, at ya ing binili ng pekabuntok ning iglesia. At ing iglesia ya ing katawan ng Kristo, ya ing kasasakdalan na nitang misakdal king sablang bage, no karin paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Munta kayo at ituruye karin sablang tao ing kakong ebanghelyo. Kaya beyo ko kapilan man, king kapupusan ning panahon. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimore. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. Pepakit ti Jesus karing labing metong at sinabi na karela, munta kayo king mabidugayato at panaraling maya pabalita karing sablang tao at ding sablang lelangan. Nino mang maniwala at pabinyag miligtas siya, dapat nung maniwala mi parusan niya. Karetang maniwala mayakit laring mayupayang tanda, ing lagyuko makapalwalang demonyo, makapanyabi lang miyaliwang amano, agyang talnandareng ubingan, o makainom laman lason,
ela na numambalang. Itumpak de inggamad da karing masakit at deti kumayap la. Kay batang migsalita karela, yung Ginong Yesus, mitas siya banwa. Linuklukyak indale ng wanan ng Diyos, may kola ring alagad at may naral kareng sablang lugar. Siya panalaking Ginoo king obrang iti, at pepatunayan na yung panaral da kapamalatan da ring binyenang upaya karela, upayang makagawang mala. Kapatad, ing may pabalita, kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo ng igpam, pananganak, panimbanan ni Espiritu. Amen. Pakawalagan tamo yung umpisa. Itang masanting nga pa magumpisa. Kanitang atsuke pa po seminaryo. Madalas ati kaming presentation, theater presentation. Tang tigya pong dula mo yan. Makadyan mo naman kareng organisasyon na inabayan ko itang Arti Santa Rita. Ang po itang teatro Kapampangan. Hanggang ngayon, tsula pa po, medyo maglaylo kami kareng active presentation and theater. Pero ati lang ako na opening salvo. Itang opening salvo, what ang pag-umpisan me, masikan niya makuwala attention. It will get their attention and it will start something very big. Opening salvo nga da. A great beginning. O itang ng grand entrance. What ang pag-umpisan de, migising la paniman-man din tao. Masanding niya pong paralan nita, baka nita mag-umpisa. Bala mo rin kakasal. What ang kakasal la. Dengan luwang kakasal, may ligla po itang maragul umpisa. Dakal na ako po kesal, big time. Pigastusan dong maragul. Then pambulaklak da, maragul ng gastos. King reception da, yung malan da. Dakal po pigagastusan. Bala mo yung asuanita, opening salvo, grand entrance. Kasi kinasal na la, mag-umpisa na la. Ang yang misan keng boxing at igupong ilben na boxing. Ito nga kalaban ng Tyson Fury. Dinatang niya, black ya po. At makaleder ya pong malan. Tambala mo po, lupa yung makatakot siya itsura. Ano yung kabayat yung susulod na. Watang akit me ba? Grand entrance. Opening salvo. O niyan tami boxing la. Ano yung kasanti ka introduction eh. Tami boxing la. Mitwagi ya, may sambut ya. Maulagala po rin ang santamong opening salvo. Pero mas maulagaya naman itang sandang a greater ending. Bala mo kayong basketball. Pwedeng unahan mo ko, tambakan mo kong tambing 20, first quarter. Second quarter, siguro, makatambak ko nga pulo. Eh naman maulagay tangyan, third quarter, lamang ka pa nga pulo ka na ako. Aliwaman ng maulagay te. Ing maulaga, makananuyang mayari. It's not the grand opening. It's not the grand entrance. It's not the opening salvo. Bala mo, ingumpisa, maulagaya, pero yung mas maulaga nung makananuyang mayari. Ing kaya katamong selebrasyon ngeni, ing kaya katang solemnidad. Ing solemnidad, ning pamaytas na banwa ning Diyos, para kanako is the greatest ending of all. Ulinging meging biyen ang Kristo, eya mayari kaya tiking yato, eya mayari keng kasalanan, eya mayari keng nanu pa man ikita mo king meging biyena, nune peituru banwa. Medyo, siyempre, pag celebran tayo tangaw sa dang annunciation,
Ita mo namang pag maragul tamong maragula masayang selebrasyon ng Pasko at intapang si Bambengi. Maulaga mo naman itang kayang pangabinyag, presentation at the temple. Maulaga mo naman itang nang mabanyagya kang San Juan Bautista, niyan tang idalade ken templo, kanitang tinggap na ing mialiwang grasya ning pamanaral, milagro, ang poreng pamanulo kareng masakit. Siguro lawen taya naman itang kasagit ng delanan, ken kayang kamatayan, niyan tang pinakude ken krus, ken Biyernes Santo, ang popoy tang maragula, ulaga, peka maulaga kay katamo naman, ing kayang pamanyubling mebye, kay ba't ning kayang kamatayan. At daradakala kwento, amilyari, kay ba't ng sinubling mebye. Dapot, ngayon ng aldong iti, para kanako, ing maulaga, ing hanggang milyaring iti, pepaitas banwa. Whatever happened in these stories of Jesus, some of them are miraculous, many of them are painful, pero yung mas maulaga kang Jesus, ing kayang biye, mayari keti, painturo banwa. Nano po yung amanwan tamo po kanini kanyan, kapatad, nengkay po tang aldoldo kaya biyeta mo makasawa, yamong iya, ordinaryo, bala mo ay may papalitan. O nengkay, gini pang panahon ng pandemya, mas masakit, mas maselan, mas masipit, pero sana akakitangan iti painturo king mayap, painturo king banwa. At the end, it is the victorious story of Jesus in heaven and the empowerment of His disciples. King katataw yan, may ginyang matagumpay Kristo. Iya mo sinubling mebye, minuli ya banwa, linuklok king wananing Diyos, igpa. Ing katataw yan, din kayang disipulos, ila naman, midan lang upaya, magumpisa, lagpus pa kay nga gawa ng Kristo. What do we mean by this? Nung lawen niyo po kay Ebanghelyong binasa ko, sabi na karela, ipanaral yung maya pabalita karenggang lelangan. Kristo may naralya mo king Jerusalem. Kristo may naralya mo king Israel. And around those vicinities, they call Decapolis, the cities around Jerusalem. Ang gaya ka rin. Pero natang matay Kristo, sinubli ang mebye, pepayta siya banwa, den kayang disipulos, miden lang upaya, manaral, mabilo gayato. Iwan Bautista may minyag ya kayang Hordan. May minyag lang kareta linapit kaya kayang Hordan. Pero ila, miden lang upaya, maminyag kayo, kilagyo ning ipa, ning anak, ning banal na Espiritu, binyagan niya ingapat susulok ning yato. Nya itamo ngayon ni Kristiyano tamo, deng anak yu may nga binyagla, ring apuyo may nga binyagla. Ing upaya, mikalat, lagpus pa, king may gimbiyan ng Kristo, kay panahon tamo. Ana po, kaulaga, ing ikit tamo, kareng kayang disipulos, hanap test mic. Test mic. Maulaga mo naman po, ingakit mo, mas may naya po na. Ay, intindihan niyo ko po. Okay. Then, disipulos, midel lang upaya, talang kong ubingan, eko manano, makainom ko ang lason, eko man manano. Lawen niya po ini, nano ing meging biye ng adan ang poyeba. Ing adan at pongeba yung biyeda, grand opening. Opening salvo. May biye lageng, manyaman na biye. Makanano, atyo lageng paraiso. Kanyaman yung biye, dane po. Pero makananong mayari keng kasalanan. Mayari keng karelang karanasan.
paisambutla keng metong ubingan. They were defeated by their own sin, the fall of man. Mi bagsak ya, ing karelang biye, manyaman, maligaya, keng paraiso. From great beginning to a humbling end. Uli ning metong ubingan. Pero sabi na Kenny, ang gyang talnan nyo rin ubingan, panugseyula, eko man manasakit. O yan ta sinabi ng ang gyang makainom kong lason, eko man manano. Kilala ya po itang pekamasikan na lalaki, king Ebanghelyo. Ay king matontipan, Samson ang makababuak. Makanano ya pong aputot delaylay kayong buwak. Lesunane. Wal masikan niya, alagpusan na yung panglason na, belasing niya, painuman de palason. Dapat, uli na nita, may kwaya, may sambutiya mo naman, hanggang migbalik yung kayasikan. Pero ang gyapang makainom ko ang lason na alagpusan nyo iti, bala mo, midalang upaya, lagpus, kaya nga sa handa. Wari, din nilang disipulo sa kanitang may kasimba kayo, a few weeks ago, ilaretang sala sa likot, kaya makatalang kang pasbol, ilaretang disipulo sa tatakot kareng Hudyo, ilaretang disipulo sa migkalono kang Kristo, ila mo naman detang lalaking likwan de Yesus, kanitang mipakuya, pero deni, midan lang upaya, magumpisang pasibayo. It was a great finale for Jesus and a great beginning for His disciples. Yamu minta banwa Jesus. Nune, den kayang disipulos inangat nala. Keng karelang pakakabatatakot. Keng karelang takot. Keng karelang pamagduda king sarili. Sino pa nala naman sumambot king karelang kainan ang pong kasalanan. That is a great leader. When you bring yourself to a higher level, your people are also being graced to experience their own victories and empowerment. Kanya man na punita, potang makanita, ingkaya katamong biye. Pwedeng ing meto nga leader, matagumpeya, bahala na kayo, kayong magobra na. O ing metong pengari, pag maragul ng matagumpeya, pedo deng anak na, mi paboren la. That is not fulfillment. The great ending of Jesus. Siguro kanitang papanikya kayong banwa Jesus, sabihan na mission accomplished. Siguro kanitang papanikya banwa, sabihan na it is truly fulfilled. Your will is done. Thy will be done, nana. O itimbiyan na kasi. At gani, oreta rin kayong disipulos, sumulong kayo, manaral kayo, maminyag kayo. Eko tatakot, magsalita kayo karing miyaliwang lengway. You will speak different languages. Siguro Jesus yan na panahon na magsalita yung Aramaic, tang local language da. Siguro magsalita yan namang Greek, tang salita da resiping ng balay Griego. Siguro may salita little Latin karening Romano daratang. Pero rin kayong disipulos, may salita lang miyayaliwang salita lagpos kay sinabi ng Jesus. Ingaw sa danita, dengay speaking in tongues sa dan Pero ang timong eni, king maya pabalita, mi papasyagya kayong Kapampangan. Nung atsuka Bisaya, atsuka Ilocos, Ilocano, ing salita ng Kristo, mi kalat kay miyaliwang lengguwahe. Kapatad, iti ing mayap apayin tungol. Siguro, kotang masakiting biye, isipan tamo at makanyan, bisa na akong sumuko. O nang kaya, pwede mo na masabihan, kalulu kami mo, niya tang magumpisa kami, masakiting biye niya tang anak kami, kaya may kapag-aral kalupadare ng aliwa, masakiting biye mi kanita. Naman pa maulaga ito. Maulaga no kami ni batan. Ing maulaga no kapain tungol. It is not important where you came from or what you experienced. And what is more important is how you will put an ending to your life.
Agyan pasang peka dagul din kasal da. May gitsang meto nga milyon ng reception da. Kay ba't naman may kawanila o nang kwenta na nita. Maya po itang kinasal kang simple. Kinasal kang payak, tang simple mo. Alang maragula gasus, alang maragula kayartyan. Pero naman, may kong tapat king balang meto. Eyo peburen din nga anak yo. Eyo peburen din kaya kayong biyem yasawa. Maya pa oras. Potang akichu, potang yari na imbiyeta mo. Tutupin, maya ping lakwanta mo. Panabiling ko po kayo, sana ang yang isipan tamo yung biyeta mo, Aldoldo. O den aliwa naman, isipan din, may labas sa lanong kakarapat. Isipan tamo yung paintungol. Nano kaya, ing malyari, potang ita mo naman. I pray that you will have greater endings. Sana mayaring biyayo, kalupan ng Kristo, mayap, masaplala, maggrasya, maligaya, kalupan ng Kristo. Nasa dinalantang masakit dinalantang pinatubo may sakit ka may ka problema ka pero yung kuntang makananong mayari, yung kaya kang biya. You can foresee, yung kaya katang paintungol. Kaya kasi tamang buri sabi, pasabyan yan, pisabyan yung panakanong mayari yung biya. Ali, dapat tam pisabyan. Uling Kristo, kayang bumbi, parati na sasabihan, may kasakit ko, may pako kayang krus, patenda ko. Pero, subli ko mi, at painturo ko, king kakong Josig pa, king Bano. O ito po'y sabihan nyo karang anak yo. Sabihan nyo, nung nano yung mayap ng paintungulan. Eko po mimane, lolo, lola. Neng kaya kasi, deng matua, ang puya ko, abi ako. Potas sabihan da, nyantang panahon mi, makanyan. Yan tangi kami, makanyan. Ba, yan tangi kami, dako kalupang eni, kayong anak eni, makanyan kayong makanyan. Parati kong makahirap ka rin kaya kayong pamyalungan na rin. Na po, kakalkalan tang milabas tang masanting, okay po ito. Yan tangi kami, masaiting biye, manyamang ko biyang eni. Ingkutang, nuka pa inturo, anak, nanong pangarap mo, apo, nanong kaya kang burimbiye, anak, nanong isipan mo, pangarap mo kayong daratang, o ita, ingkutang nyo, o iting sabihan nyo. Na pagsisyan ng milabas, o kumpara ng milabas tang biye. Kristo, kadita sinubli ang mebye, no man beli kanan detang may pako kayong krus kayo. Yan tayong Kristo, sinubli ang mebye, no man sinisir, etang sinabi lang, ipakuya kayong krus, na po pisab yung Kristo ita. Ala nang maragula pisabyan kayong milyaring milabas sa pamagkamali. Ing maulaga kaya, ing muli banwa, uling ka rin niya talaga many batang. Wala mo po tayo may taka Saudi. Wata mong taka Saudi, yatad na kaking airport. Nang kaya ng anak mo, sinula po na yung replano, makalawela pang makanyan. Kalupan ni kayong mumo ng pamamasa. Pero yung maulaga, kaya man tayo tang miras ka Saudi, maragul ka sweldo, o miras kay abroad, may promote ka, makatipon ka, bidakal kapiban dyan. Adiwa po ita. Ing maulaga, sana, impainturo mo, muli kang pasibayo, kareng pamilya mo. Muli kang pasibayo, kimbaleyo. Muli kang pasibayo, kitang dahilan, ot miras kay abroad, para kareng anak mo at pamilya mo. Makanya naman ni Kristo. Madakalya delanan, ketiking yato. Pero yung maulaga kaya, muli kay ngigpana. Iti po yung kakatang maya pabalita. At po meto nga sine kanita yung title na A Gentleman and an Officer. Ing bida Richard Gere. Yung kanong pekamasanting lalaki, keti yato yung Richard Gere niyan ng panahon. At saka yung sine nga ito, balama yung saya Subic. Huling itatang na Navy. May ngarap yung maging piloto, kareng Navy. Kareng naval plane na royal pilot. Dapat marakalya delanan, marano niyang metay mana. Pesakitan de keng kampo. May kasay siya kareng kalugurana. Pero alag po sana. Nganitang kanta, Up Where We Belong. Karin kimbabo, karin tamo, menibatan. Love, lift us up where we belong. Where the eagles cry on a mountain high. Love, lift us up where we belong.
far from the world below, up where the clear winds blow. Karintamu paintungol, karintamu menibatan. Kalupan ng Kristo, menibatan ta kayong Diyos, lelang anak kataning Gino. Mulit-mulita sana, kayong ligaya, banwa. Kilagyo ningig pa ang poning anak, poning balal ng Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Pasyag taya kapatad, inggi katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, di na lang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ni Banala Espiritu, mi bayit kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa makalukluk wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bamukum ka rin mabye ang pongmay nga mate. Sasalpantaya ako king Banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubrirang meding mete at king be alang angga. Amen. Etane akakit ting Ginong Jesus, dapat mabiyeya at magobra busal tamo kapamilatan ng Espiritu Santo. Kimbalang panalangin nga tapong makibat, Gino, ibiyeme kaya kami, ingkaya kang Espiritu. Gino, ibeme kaya kami, ingkaya kang Espiritu. Ban ing Ginong Jesus, damdaman o rin kaya katang panalangin, para ka ring magobra, king pangapalaganap, king mayap babalita, at ding manakit aldo-aldo, king magobrayang kayabera. Inya nga tamong manalangin, king Gino, ibiyeme kaya kami, ingkaya kang Espiritu. Ban damdaman o rin kaya katang panalangin, para king sasalpantayang bininyagan, dapot makanyan man, e parating manakit, king ya in talapagligtas a makibandi karela. Inya nga tamong manalangin. Gino, ibiyeme kaya kami, ingkaya kang Espiritu. Ban damdaman o rin kaya katang panalangin, para king yatong pakamalana, uling ing ena parating aakit, king intune kapayapan, manibatan kaya, inya nga tamong manalangin. Gino, ibiyeme kaya kami, ingkaya kang Espiritu. Ban damdaman o rin kaya katang panalangin, para ka ring daranop at magkasakit, uling ena parating aakit, king inggino malapit siya karela, inya nga tamong manalangin. Gino, ibiyeme kaya kami, ingkaya kang Espiritu. Ban damdaman o rin kaya katang panalangin, para king kaya katang sablang makatipon keti, uling eta parating aakit, king inggino, makisan metong ya kaya katamo, king kayang sarili. Inya nga tamong manalangin. Gino, ibiyeme kaya kami, ingkaya kang Espiritu. Ngeni po, adwan tamong sarili tamong kapagnasan. Ginong Jesus, dinan makeng masolong kamalayan, king kayabera ka, king aldo, king biyemi. Ababiye kay kami, ngenit manggaman, king alanganga. Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katandaon, matanggap tarapan ng Diyos, sigpang may payang tuto.
Tanggapan na sana ning Ginu iting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginu, tanggapan mo sana reting kaya kaming ayain ang ini pagmasusyan mi king pamaitas na banwang Kristo kaya kanganak. Mananasanang din kayang kalam sa upanda kaming mitas kaya bena karing tula ning banwa anong nuya mabibiyad magari manggaman king alanganga. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan At kaya ka, Antimuri, iyat nayo reng puso yo. makayat nano, king Ginu. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati at luman ka rin. O igpa, Diyos ng galangang at lubos maipaya, kapamlatan ng Jesucristo ang ginumin. Ya, Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, king kayang kamatayan, sinintang na yung kaya kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, linarin at binalik, yung kaya kaming biye. Ulinita, kambeding sa Blancoro, ringangel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makiabe, king alantok nagdang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banal loig pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana reting ngayon king Espiritu mo. Ban para kaya kami malyalang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. Bayam mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet, pasalamat siya kaya ka. Piraso na at binyane ka rin kaya disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Itiin ka na akong katawan, ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kingwaning kalis. Pasibayin pasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kay disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan, minungko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang tipanami bubu para kay kayo at para rin sa blang tao banketa, mi patawaran na rin kasalanan daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanap. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Inyang yan gaganakan mi o igpaing kamatayan at pamanyubli ng miyebye ning anak mo. Daraon miya kaya kayong tinapin imbi at kalis ting kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingigaming sanang misudusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpa, isang iglesia mong mahalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo, sasaw, magobra, para king kay kaming kasalpantayanan. Ganakan mula naman ni kapatid ming pepaynaon at maninayang subling me, ading sablang mayango abie. Tanggapan mo sana,
king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya ba ng Maria, Birhen ninto nin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Maustam king Josig pa, king Amano, tiro ng Jesus kaya katangan. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bat king kasaupan kaya kang pakalolo para di kami kabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginawing Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, o nalawan mo yung kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pangmilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyan magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning Gino, manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimuli. Malagod tapong ipasyag, bisasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kayungan.
Nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y Jesus, sa milalako, king kasalanan na ningyato. Nuan lang mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapot, yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, maigit kin sablang bagi, at pagnasan ko in tanggapan da ka. Dapot, pauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan in sarili ko keka. Emo sana ipahintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Imperata. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pamin, lalapit kami kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19 na migdalang dakal a kasakitan kaya kami at may kamate karing dakal a tao. Adwan mi ngeni kaya ka ing balikdan mo kaming bitmong lugod. Yat chat me kaya kami ing mapamakalulu mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi,
at pasulungan mo ing masabalmi king metong at metong. Ipanalangin mo na ring mamuntukan karing pambansa at lokal para king kakayap da ding memalen. Bendisyonan mo la ring sablang magkapilit ban magpupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mo na rin doktor, deng narsis, sa ding sablang lilingap ka ring masakit at misalunan. Ban makasuyula karing masakit kambening beluan at masabal. Pagkala mo sana ing kalausan ng kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili da, king pamaglingap karing masakit, emula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin mo na retang miyawa, kumayap lasanang malalagwa, ingatan mo ring karelang lilingap, pagkala mo sana ingalangang kapainawan, karinganggang mayango abie. Pagkala mo kaya kaming grasya, ni kaya kaming masakit a panahon, ban magobra kaming mebeyabe para king kakayap daring sabla, ban makasaop kami king pamangailangan daring pakakalulo. Mananasanang paulining masabalmi at pamagmalasakit para king metong at metong, mikabos kami king alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tarian mo kami king pamagbayulog at kabanalan. Pagkalumuiti, kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lalam ning kayampunan mi, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induding Diyos. Emo sana pa sa wiling aklis mi kaya king kaya kaming kakulangan, nunebagkus, ikabos mo kami, king sablang panganib o maligaya at kanwanan na Birhen, Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo, Ipanalangin mo San kami. Pedro, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. Oy pa, kaniting Eukaristiya, tatakmen mi ing dibinong bie, apig kalug mo kingyatog. So panakyasa ng tuking midmong ligaya kang Kristo, painturo king bie alanganga, ang nuya mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing Ginoo manatili asana kaya kayungan. At kaya ka, Antimuri. Bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan rin kaya kayong kaluguran at pamilya, kilagyo ning igpa, poninganak, ponimbalan ng Espiritu. Amen. Kaya katamong misa midaone, kalupan ng Kristo, maging sanang mas mayap in kaya katang paintungulan. Salamat, King Diyos. Diyos. Good morning po.